Mentah kasih galai pihak tarik Orissa ajar pusat Chief Executive Member ke kasih Hilton Council bak penjat sing SM lembar Deputy CM bak pensingan SM kan rengkat ki Executive Member kan tu bak table lang patah bar kiwe galai ben ai kubai kerpang ya ulat kejela UCH Bijaya Shankar haraj Paban Silong hadin bola ai ke jing menjur ya henru teli ki anjro iba tau dekat KHDC hani snem lalej kini ki anj kan tu ke kasih Hill Autonomous District Administration of Ileka Second Amendment Bill ajar apply ke kasih Hills Autonomous District atau Nomination Election of Lengdo Menteri Lengdo Raj and Sodashnong and Administration of Soyong Lengdo Ship Bill ajar apply ke Kasih Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Rules ajar apply ke United Kasih Giant Hills District Fisheries Amendment Bill ajar apply ke Kasih Hill Autonomous District Kasih Social Custom of Lineage Amendment Bill ajar apply but ke Kasih Hill Autonomous District Trading by Non-Tribal Amendment Rules aja apply. Habakran ciklat petai kebolam tak sengi ubak peniai berpau ia kejing sungu ia ulat kejelau berai kejing menjul hakapor ke bastet bah ubak peniai long ba kejingong an gini ki bil ki ba thau dekat council kan long kejing bento ia kejaj meriu kamtam ke Kasih Hill Autonomous District Administration of Ileka Second Amendment Bill aja apply ke ban penklan ia ke 12 nong lembaga kejing itu ia kisang samla seng long kemi ula ongru lembaga Kasih Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Rules aja apply kibri kemudian kamsyu ban lai register yang kendeu syaki office yang deputy commissioner hendai gila menlai tang hapo district council hakabaitay but kini ki bills ki bana kaliang ka council hi brokaway da ka yeng hi brokaway ila deb ban menjur but dangshen ru kumba pilatip ba kumba nyotli ki bills ki blapoi hangni po Raj Bhavan ya ka ba nakaliang jong honorable governor la deb ban ai ya ka jing pen scam lani ka asen habide kini ki bill kumbah ndru teli de hakabide ba kini ki bill ndru teli ki bang la yo eka jing menjur na ulat ke jelat na kaliang juni ni sudai ban wan ban ai kuble kum ka council ya ulat ke jela honorable governor CH Bijaya Shankar bla singap ya ke jing pensno ke jungi bat ke jing batai ke jungi hakabide ba ke jing don kam ban yo eka asen lene ka jing menjur ye kini ki bill ki badan kamha te kuman shupen kan mau kawai na kini ka bill ka de ka ilaka administration second amendment bill arja arpulai but ye kini ka bill ka principal act jong kani ka de ka ilaka administration act khat khandai spa khandai kuwai but ni snodai banwan ra jing pen kelal ni amendment ha kini ka act but kini ka jing pen kela ka bangi khot keteng ka Kasih Hills Autonomous District Ilaka Administration Second Amendment Bill arja ulai la yo ek jing menjur ke ek jing mentoi ya kan ka bill ban yo ek jing menjur bat ke ek jing mentoi ki ba ka jing mentoi hi ka long ha ka jing sinshar khadar shnong ka bangi don hoi ka bangi tip hapo rikasi ngi don ka sinshar sim leni sinshar ilaka lani sinshar hima kabangitip kabadan kumbasan ku sauteli de ngidon ki CM ship ngidon ki lingdo ship ngidon ki wahadadar bat ngidon ki sadar ship de nakini ki san ku sauteli ngidon sa kumba palat lai hajar tam teli ki shnong hapo jong kini ki ilaka de ngisotu bakadon kajing deko trekam hakabede ban pen trekam ban pen klanyi ki bor sinshar shnong hakari gajungi te habaidai ba kata la sundai yangi ban wanra ya ka jing itu lene ban penrung ya ka jing trekam jong ki seng samla ba seng long keme hapo jong kani kambil bat mentang ila yo ka jing menjur kala long ka an bat kani ka an kan itu no lene kan recognize no ya ka jing trekam jong ki seng samla hapo kishnong bat ki seng long keme lene ki seng ketai hapo kishnong dekani kan yarap ha ya ka dorbar shnong ban pentulun ya babun teli ki kam shnong ka baka kadon le se namenta ka ngi phai ya ka jing shngan le ni kata ka public safety security le ngi phai ya ka jing jelai jong